Alright, mwe bari munonga bakutureba eshahe jintu basimira kimwe ejin bajeta celebrity talk kandi banyeta Beazine ZDJ celeb wambara iwe ori ari NKORE MEDIA TV Western Uganda Media TV tubasima munonga mwe bari kutureba ejin program eri kuza kombeka industry ya Western Uganda kandi eka crossinga tukahitinga kuri twegomba ninga shabanta bitukura nkabamani tukabatera tukabarabaho ninga tukaba provinga we are better than you. Though you haven't known that one, though you haven't recognized us. Chuto aterero program ezi. Wodi okwe abasa kutujoininga through both media platforms NKORE Media na Western Uganda Media. Obeno tufuna ninga shini wejoza apanage. As long as you're a stakeholder in the industry of Western Uganda, we need you, we need everyone in this one. So omwanshuzi ninye Beazine ZDJ kandi mbani nkora na Kansala Amon ariyaha nabona ko bana baramase pano ni mpango erizo. Bugi umwe nakutura musiaho then tutandike. Alright, nimutandika right hand side. Bakwachi. Yeah, mazina yake kamanyita Robross Ankole, songwriter, singer and an MC. Thank you. Alright. Yes, omunene champion. Yes, ninye nibanyitani kile Kembo, the Western champion, the dancer, the gladiator, the baddest outer massive music empire Mbarara. We did the champion. Aya bas. Yo bamwise number 1 energy king dogo site owakabi mubabi ali wewe. Yes. Sera wonyo. Yes kasa. Abazina lebanyita Kansala Amon 256 na shemero munonga okushitama nabantu abapa nemwe kandi katingwe bituraganire nibiza kugira kibyagita industry yiti ya Western Uganda. Alright. Wewe bari munonga left hand side ntandikirari. Yeah, mwe bari munonga okureba NKORE Media kandi mwe bari kwakira music industry ya Western Uganda bagita MC Wakayima kandi omuntu akunda abesho mu Western. Yes. Tuzakuchimanya hizo. Right, star. Pena kubira kaka principal. Ali magere tuliyankora amazina ndibanyita Xzax ya Microsoft. Awinji wa kumayankara fat. Omnene twakwachi. Ya ni yetu afirma sike go massive music empire yo mwishongozi kandi isongozi Massive ya tushara homoro. Alright. Abakutureba mwebare amazina ndibanyita Robross aka Mr. Nyaka mwebare kuba. Alright, okutureba pano ni yeje itwenerizoba nabandi nibaza kuba nibatwegitaho any other day any other time. Tugya waregenda reba mweta musyo. Ubyo mwe na namanya niho twakorera izoba kandi turiho kombeka ekinteke akashanani kako tugyo muri Ankole. So ntuzakatambura ntuza kutandikira anshonge yitwa bintu gamba cause it is already trending. Aronshonge yitwa gambira first show yitwa bandize kora last week niyo tukuza kutandikiraho. Of course that very show omwa bajyaha champion nikiri no mwari ba pioneers vet show kandi omgeje show tukaganira ibintu byinshi bikabiri mu kwagenda MC kacece ne gwagati ya beshongoze naba MC who is helping each other no hori munatera hansi mutahiwe nikiri niwe nkuza kutandikanira. Yes. Okimka waje tikacece kine chango cyakozere ecyakuyambira. Bitaka mazire biro bibiri twafuna umuntu yarugayo tari hari Xzax MC yabuze kibuzo nikiri okatanga MC kacecho mu industry kacecha kakushanga wajire iwo kamuyamba ki utaka complain mutakuyambira Anti chovura umuganda yarugera nagama ntigoza dakubirengo manozo akabatari musuru we yabayintu umuntu nyoni basa kubanza mu industry konkiyo shange wija ombire bice warabaho wakireba nti industry tugira umutwena nka industry ya Western Ankole. It is new industry whereby turiya beshongozi twene ba DJs twene ba MC kandi cyo kintu niho tubire nturwanira munonga kushanga nti twaba twine unity between us over among us together we can go far. Konka na nigezo just creating ubase kuretera ansa yechichwanga nyowe mu industry ya Western Uganda tine muntu ngiro mutaka kwati okunkubasa tine nakacece wo kugira ngo wagira ngo banka muyamba ki nionanye nkamweta wande nkamweta nashoya niho tukwenda namuhereza kasente tumutaka tumanyerere review I paid him
I did everything for him okugira ngu nanyagire kiyakora ekikokuyankwatira unanyigire nkoku namkwatira unanyigire ndakorechi konka nogenda osanga abantu whereby ntuba ntwenda nka Western Uganda tutakashanga abantu bona nibagira ngu tuyina omushingozi tuyina abashingozi number of artists ni bingi munonga ekibuzo kitu Kacece takuyambire kihango ibuka muyamba kihango of course niyo tinkugira ngo muyambire cyangwa bakace konkani imanya nti amani ganje yinayiga mukiza because I'm an artist kandi nimuhereza ekyecho kushanga nti is a regional MC Wachireba regional MC Wachireba atu ye is a regional MC tuntumanya a regional MC Kacece of course is a regional MC bro Wachiwakana kuba cyo cyengamba mazima cyo simu kuba nze cyengamba mazima cyengamba mazima rwako abantu tubatta kumanya itusheme kubantu kono ochereba okigiro tokareba okagiro ni orubo okabura kumanyaho kozi nitwe beshongoza abo kumuhayipe nti nitwe kutaru na ukataru you understand ntichi kumayisa ncheta just aneta ganange mweta sachire kukorera we need each other. That's why I'm always telling people we need each other. Aneta ganange mweta musimu mutima mubi. You understand? Naye konkato waguruka okagiroti okashanga bachari bangeria kati neba zakisi ni Wakayima cyongi bije baruha no nyenda tuye mweje nkore kugira ngo umweshongozi yaba atakabire muhango munonga I cannot do it. Ekintu cyaba if it is not big nti kiri on demand achitu ntusakugetinga byarabi. You understand? Hati water mcreate gire hati sino marga mumache okagira kuwa muyamba because nabone imbamanya they get a lot of disappointments. Konkani nyenda mutuyambe. Boyemerera kanzo wa Xzax niwe nyakugaruka mu rutaro niwe nyakurugaruka nindeba nikiri yatwe etoroza konkani tugenda nacu twa picking Xzax iwe no ya moral authority yokujanto garuke munikiri okudefendinga Kacece niyo kugaruka munikiri embanye ndakiri ya tinkwenda omito y'abantu tutekemo ejendi boyo kwanga kugira ngo nakakoze Kacece no mani bagira ngo umuntu yafata tubashime kumugamba ngo ibintu byakwakoze konka tureke kurinda umuntu afata ubone kumugamba w'abantu umuntu ko araba yacurire reka tureke kugwerana batsai neza kwanza nanga kamwe kintu kiyagamba Kacece is a regional MC to me twaturi Mbarara is a regional MC but country-wide is no longer regional MC because I've seen more than one shows zakutera even a product atembenye yakazakutera abinji nabo mwaba emusabara kambara shi batakakoze aho nichia is not a regional MC jamu no a region nasa kuza Kampala competing na MCs ba Kampala na competing na ba Kampala. That's the reason why hat area level yo kuja unatemba nenyonyi azaza Dubai azaza Oman for the show. That means he has done a breakthrough. It's no longer MC. Echindi chikwenda clearingao Kacece isn't the main issue. Abonshonga niza kwezi example emotion zikambro Kacece tuwayire ambro awachinto korra Kacece ambro itayirwe Kacece no hoyire ambro it's his team na management yeye na time yati yabisa na content we work so ati Truth 256 tayirwe Kacece nyowe karibo 2017 Truth akaperforminga nyigeni Kacece yatakarwata ho one of the biggest events in Uganda. Truth 256 akaperforminga hari nyigeni 2017 kwa kuzayo YouTube kabisa. It wasn't Kacece. People, it's not Kacece. There are many people who are uplifting a Western talent. Lekeko kora one person. Ekibuzo kitu cyo kuza kubuza ari Kacece kikantubuza to what extent Kacece eyayambere mu Western Uganda music industry. Ariyejo point niza kugaruka mu kugira. That was the question.
teburi kachicho muntu warakwata mukono ningo mwana warahereze dio wamuleta mu akuba me personally inabana binkwasireho bari na hari currently konka mutakubona Wakayima nayo ne bakwasireho kwe silently mutakubona tukujya mutine baya konko kuyamba okuyamanciruga out of the way y'umuntu kunda kwe it is not by force titeka ngo mutakubona nacharo no wasakushanga ho mugiga ile sente muno ukata kuwasa no kuyamsinga mnezi besides putting anything like coin in me no basa kumpereza channel ninga on a platform, right? Take an example, no Boria TV West ningo borinka Steba we know it is one of the most bars that is always having a vibe, it is always having number of people. No basa kumpereza platform besides giving me money to go in the studio. Sine ndijo mutakumanya wataka complain jembo Xzax tia kwa platform Steba just Steba limited boss aineje yako na business yeta manager aineje yako na business yeta marketer aineje yako na business yeta nchokore noza kushanga omurimba rama baragine nights zabeshongozi no kabara niza kukereza example ya mabara za kushanga harimo ne hariho night ya beshongozi ayagera ho shanga Stebero kongoze ngabare ndijo etaro kandi ojo nuwagambira marketing mu genda kujya DJ jetaka you know how I do things. There is not a fault of a DJ ninga MC no either uzumva buri amubiga ninga manager konka kujya ngo abamo muri to ndiba tutachongize kumanya na root cause oyekoranka MC ninga DJ shanga muwe oyinoho ikinigano he has not done anything. Obweto bunafuganya nkaba MC na ba DJ abakuba bari mu kujante mutukorereho pass ninga mukorera abeshongozi nkaba ba famous na ba Robross umuhanda bafune makasente ko garo iwe why are you reluctant the bani boy ne kutegereza MC aftere ho muhanda iwe so kiwe echo kugeza kumanyisa abeshongozi bitu bari too reluctant they are too tebakufight. Niza kukereza example twaturinkanka hariho muri yango gumogwa tasemandi wona haziti noenda kunjira ngo shahezi bajya ngo hari hatanaka kutera hamasasi norinda nikira kwendera njabura Kansala Amon ni cyo gamba kanyenda abantu abari kutureba nani nyendera izoba tutaka focusinga mnonga aha mu ntogo bano bagambaho izobo gwe twamukora ki twaweza pane nyina twamwegeka ko twamuteka rubaje so nani nyenda kugira ibibuzo bice nanye binabuzaho MC Wakayima elizoba nawe tumwina pano kandi elizoba nanyenda kugira okutwabasa kuba ntuganira n'abantu aba nindeba Beazine abantu abo noba weweta ninyenda abantu tubabuza abo konje cyagira kita nicyo cyabareta MC Wakayima nashemerwa kureba pano konka oryomo mbaru kugambaho ngwiwe oyino mweshongozomwe owori kupushinga abandi tokwenda kumbanya munababoriyo mu kirabu ebyeshongole bikuzana nebya Omega 256 abandi tokwenda kumanya omweshongozo no byakweshengereza ata akachero mu inbox yawe akakora kintu mbyoti Omega ya ino kuzanya wano maro ugambire Wakayima echo mwagamba niza kubanza chakanise tumana kandi no kumanze mwine wachereba niza kubanza ku example yo kubanza kateka night ya superstar Wednesday ayaga nakidera beshongo nitere beshongo likume bikwa prengero mu week ebeshongo likume bitutere no bakutera nibyo bimwe nati byo tutera byo kutera no mayi titi byo tutera watching so hati ejo night nakidera beshongo zimwe muje tukwatande tutyping ekintu eki omuntu kumanyara tire mwamanyo mweshongozo mu night ejo no Robross nabaro wakanga list news kora abeshongoze mbasindukira list mu inbox ndata asijobe uriya list uyino kucimanya ndi at least ndika abantu babiri batana tuturatere shongoro cyawe fune ki fune vibe cyabari Omega 256 no mweshongoze akompitira yihi buridaki kuba burisha wentu bantu ganira gusa wachereba
Necho so cha kitaka soyere na bagaga to Wakayima bango atakora tika anorebo tamsa kuraba ningecho chiruho no chikora kuburya management wait how sure you mu dia management watoka rebera kusigninga paper watereba Isi bazo kubatiriti uretse no ningambiro tante bugambo muganga atafutwere bigambo nani ngamba ho behind the scene out tugana utukuja naboje ndikubagira ndi problem yetse ro mbesongozo nemwe wareba Xzax yanu kafuraya izoberi yari asteba ninga yari yayaga aine show Xzax nuwe munene ari kuza kutera show iwe wateka inga time ngomo eshongozi watera Xzax wire butserikari wagamba Xzax yo mushongozi wa Western ni bishongoro bya nareba izobe no kuboja niza kurabayo so atereka mkuyo weshongoro bwanje bibi nibiza nabantu bandi ondabyemu kinara chikoze Omega na interest mburizo na yakari umurumba anje kuzi rero genda korawa ndi rero ndi ku Yaga neka furaya nakateka ku stickers ofona so ndi abayimbi ba Western ekizibu kibadiranse neki kuzagera ngo tubaharana tino rukubaharana no mubire ba celeb mutakabire ba celeb omwana beshobora bajango numukundo kwepe mababete ba celeb numuza kurengo runyerere araba renjoro runyerere seriously nyoni za kusigamba ati niza kusigambira mu bona arachura doni marira example na kwani yeje Robross abonche nafa yakamanya ngo izobere yaganeza kutere ine night yabeshongoza akija kari Wakayima kizo mu ninga kasindika abantu information yine ninga kasindika yo kamugarise information yine na Robross ne kugira ngo umuyaga unayizire kushega bia nabazo unayizire kushega bia we umuyaga omwe ngarimo budemo kwani umwegomba unayizire kushega bia so rekanyondera marira point yawe okushega bia rekashege bia arabye hecheye osigaramuka ogayanga kushega bia ibyo bisubistami ekindo rukumarira Wakayima mumburize Omega twaramusangire mu kilabu uri muno tugambira Omega nafayo niyo kuntaka mbuga na gombe Mbarara kunizongera Omega ki yakozere neza Omega no defending ngo munayija bara buritsiza Omega wenka weta kubasa kuza Mbarara kwa no musiramba mweta Shamim no mwana kwikizo mbini yo musiramba Omega akakuriyetinga timu y'abantu wallahi billahi kuburi teri shoje nakubye iyo nanga signa timu eyo era bakube nyimba zawe aba batamukurana baterenda urubasitera ngisho kware ye utagira ngo abantu mbaba bari abantu babo wachereba abantu babo kuteka no bakuza kuhereze bara vibe bakamurekesha ntaka jero wabeshongozi kwe defending antini ba MC obuzo buri wabeshongozi kutukura nabagera mbu ba MC muri muni mu complaining ngo bakufaye konka yija ni mu kimangu nabo tebakadizeremo yija you must ask them money nekirara nekina ndikumarira nimwe mu ryaboro ati mwa mutakwatanisha na Robross mukagigara no rafune torangire ngo ryo moro okubasa kuzo mu studio ukakoresha ngo bitwara biruka kiteka ona video YouTube ine bishongoro bikurenga 10 notari moro my point is here ni postinga status za nyino zireba ninkora share zo mu group y'indumu akuba yi group za Western nyingi zona zirimu Western yangene yo nogereba a status yawe tinka rubatahoga to composting agato sharing ga night yandi kugira ngo nangukare wiwo wote izire banyani babize ba support that means Banyankore you don't support my hustle Robross kan ho kwenda ate wait niza kugaruka Robross kama point kamwe ekito atoro tugamasire nangwe cyo postinga msereko tamposting otangambaho wawera picture nino mwana example amweta Ryan Kenka bandi side zo mu kisenyo ko ndio muhaso zane ndambuga yanje ati ndio mweshongozi yandera mu bweshongoro we nabukorera wa Drisi wachereba yandera bweshongoro we nabura ati konka Wakayima tinyina kunkwataho namubuze yiwe ngiyo no rano yenda yanje atege sha naza nko wa instrument nibaza kutere chiko wachereba namuhereza nama yo jonte orwa mukaga this week uza premiering echeshongoro mu featuring no ku featuring anatamu izine ryanje kugira ngo echeshongoro sura cyoze kire cyakora cyane abo nsonga ki obakambugana mu cyenyo bakora Wakayima yampikirana wachereba yakora ki instrument ashitiro ya mutere echeshongoro eshiroto cye cyane instrument cyashikira echeshongoro na featuring tusaba mukamangu acyongereyo kara aba blessed mukama tomanye izo kubera breakthrough yeye
nabo shange yabo bamana wache kuko abeshongozi mu kicerera abantu bari nituza kumuronda kuprovinga iki kiwagamba kinyine Wakayima. So uri kutureba ari NKORE Media TV na Western Uganda Media tumuntu tugumiza mu Gen Celebrity Talk kandi Beazine ZDJ celeb wambara nyine Kansala Amon 256 tumuntu tutambara nizo wa Robross ntakagera abibagamba niwe ndikwenda kubandiza Robross complaint yitu inombantu na munonga kaba MC ba DJ baja Robross ni watine sen ni wayine mico mibi niwe ari kuzarawo hati nonda bakuyambe bata batemu. You see omunzeje buri muntu ayinako kwetwaza kandi buri muntu ayinako kureba abantu aza yakureba we yakupasivinga ata basa kwa nogenda jangu n'imico mibi ngoja n'imico mibi ninga mbenda ndakunyigize ogunda mukorere so omunzeje tokaja ngo buri muntu akupasivinga ngo kwendiwe so abakuja ngo nimbi they have right to choose engage nabo kuja ngo mbonire nabo bini right to choose engage then nyo ni right kumanya ko kundi then kashaba abwo amuna abanyambi because nyonye na everyone so tinkanyigira ya jangu n'imico mibi tinkashimira uri ya jangu mbonire kareka bari aba kugira ngo nyimco ba MC bakozereho ki ba MC bakozereho ki ninga baremerwe ki urabye ho music ya Western Uganda. First of all kandi rakachanga simbe ba MC abijaha mu Xzax MC Tinkwendo simo muntu ngwaro yayi no chata kozere of course tugwagwa nokutera bali so simbe Xzax yoni cyangwa sadagara wambara Sime Wakayima, Sime n'abandi ba MC Kacece ba MC Listen MC ba MC Kunana. Those guys are doing a very good job. As wajango was observing what is taking place right now. Being a solidarity, yokujango boba ekwata, they can make someone pass through and leave. You get? Because bone nebehurira omacha kuchafuteka yo mjenzi achumterayo. Nibo bantu bakosinga post ya mjenzi we omahandije. Izana ndi yagande MC Kunana. Xzax akaposting about that show ndijo ngabeshongoza hano Mbarara nikiri wenyine nimaza kuranga show abere kwachi kugira abure yes kugira n'abana ba ready n'abandi wena beshongoza abandi because we are in the we majifana mu perfect competition, we are in a competitive market, which is not true. Tuna what go mu industry itari competitive because we need each other. Ninka umutogwa kukina mataji nigwa gombe gwagwe n'amataji ago gurebe papa biruko benjeya nigwa n'amagara maro. So we tweet each other like these MCs and DJs. Right now DJs and MCs no boxing muri Mbarara no boxing solidarity kandi be pushing amnonga omoya night yamure mana yata kandi komenya ngoha kunana Jicklee program nongo muri ba MC tuzabyizika kuno they have tried their best of course bino kwitiriza withholding nothing mu bino kutuyamba. That's the only way. Think when nango believing in different personalities down nyonda attached to Omega nyo Wakayima ni attached to Omega, so ninga Omega wenka no whether no in at the back of our brain we need to because students send much mabona, but what we have is humanity. Tunicho chuma kandi Banyankore. So tumanyangu industry nango striving singa ya Kampala singa ya Nigeria kugahanuya, and it shouldn't be a dream of Jicklee nyinga nyewe nyinga Xzax twine kwitiriza ngo Banyankore gatambure konka tune what the storage. Back to your fellow artist, ekibuze kinyina iwe wamara hubwira mu industry nikirari mu atwire mu over 5 years aza harimo umuntu ojiro music kumara imyaka ibiri ate imyaka 5 no ba wamugizira hiwa right saro mwishunguzi bamwita Dobos aje nkunku kwijo shabe Robross korabo no rutaro ati kama example njangu no basa kumuja korero wane simo tata korera cyakora bokanga ambe cinteje nyine kora boze ishaka ekubanzi nabaza gukora katukana Rabuje cyafaye Rabuje taka postinga gahantu hona kandi nyona ukira tugikora tukakwaho ninga gaha stage ni azani I'm coming. I have a collab with General John. He's one of the guys I've been enjoying about legends. I've been kuzeni nyambo kubanka. I have a collab with him. The song is called Ankole. It's a very good sound. Chikaterwa just JK's na Alpha. Echibuzo cha Rabuje. Abgenti mtakuchukua. Kama kama herwa collabs then umanya what collabs and abachinza omuntu zanga. So three collabs kandi mtu nubashaba. Then inomwana mwita David Edio go atira kachupa. David Edio kasaba collab naji muha. Wajikoro wa Alpha music. A very good audio. I wrote the song myself, but those songs, my song with Robross, it's a very big song. If you play it anywhere, my song with General John, my song with Eddie, talk about because Abantabo,
they take collabs to be something you call what chaba or in kwachi kujifa mnonga. That's the order when you form nonga. So ati owa facing the radio challenge. Challenge what facing. Abgecho takuyamba bana iwo kadero mutima go kunyoterekanya yamba kari je nadi ate chikungumera echungwa nechi. Ogogu nakufuna studio offer. Bamuye studio offer ya ichishongo. Because it is so studio. Tinde munapo. Kare nikiri ningo ndizi. My time. Twakora audio. Audio yabonera twaje atwenye. Because nyonyi ni mbona ukachekari kusiza video anyway ninga something. Ndakaza ngomo nje malere. Utero mudama sumu tukore video mwezi hagundi umjo kare naye kwatire nafuneza zo kusiba video producer jezo fune chifuza akore muno nomwiti namushuro neka kana muzweche umuntu akujata na budget yanje na nyine cyo ndimo nashoza atkora bagumana kitekaro bazanjekaro ashanga yafi so you would rather not do a collab rather than sisa shongo because atinyoka chongo munjo wankora I can sing it myself again munga chongo na general John some people know it wakati nechuterwa kind general abundi rabuje Cheshongoro, our YouTube channel 20K actually it's the most one of my most songs that actually views me 20K views on YouTube. Ngumba chiriyo, nyura wetu Cheshongoro stage yemwe. Taka posting aga. Wa mweta Cheshongoro oramo borize wata abgenti takuperforming. I don't need to ask him because Cheshongoro amwe kati ni Cheshongoro. But so you don't need to ask circumstances around him and me ninga environmental hope ni tomato anga Cheshongoro. Ndogo site wajango Cheshongoro cha rabuje no washadure kora. Ati Cheshongoro ati wareba Robross na rabje no akubena sharum tayiwe ikora to you so ati nyona ikunde mpchirire Robross ngamujanye nda tukore korabo akanyimera kanje ati nyenda video tujikora Kampala na audio tujikore wati on nyonyeka ntakari batagayi na uwenka atakari batagayi hata oni manta kushenga kandi nyaka kwiyo kwanjizire no manya tugende tuzari yo massive inga tugende tuzewa alpha tukore audio then video tuchikwatanisi kwenda kuyana manango mbeni mango muto nkusaba collab ayine one love ya music western kunka akanyi Kampala ona kiya kubaliwe anga mariage gogo na asile singer borechere kutayo it is your time and muninga amata music tugamba besho zomuntu nakushangu muzowane simu kugira ngo akweki kabale mesa because in idea yawe otupike nyajo nyakora collab na Robross unga Robross he has an EP of 7 songs ebesho ngolebe na Rwanda mwana warekenga yakora videos ungati why is planning his things wiza ngo mkweki abencho muntu takumugambira expenses ze no tukamugamba ndoti nyine project god forbid okutinga mwemera collab na kubiya but the truth is I can avoid that. When I'm I can avoid it in a way that they come shopping to one scene because to our us. Can't talk around a Cheshongoro. Rigs and you know first no azita to Shongorezo. Then a Cheshongo most of Terwa, Chiburama child. I went to know Muko Kadoti lyrics and I azita Kando. No, because Tilatero Antona, a song can remain you're already in. A song can remain good. Or but a stiri, Chikumachi but a stiri. That is usually. Atikangambire Beazine nyone mera nkashaba korabo muntu nimba nimanya nti ogwo muntu unashaba korabo ine cyaranyongerewe konko bwara kinyongerewe ninza kugaruka mushabi hagire oba ni video agiye ati no manya video kitore tuzakora video emitwaro 20 ati ninza kuhereza emitwaro 10 then yo leta 3 kugira ngo nyone inyenda nyone za kwate emitwaro eja 3 koke cheche ya echariyo nagambira ngo nkakora na rabje ninga na general John hati ogu no yabaine pushinga music Cheshongoro ogu no yaba pushinga akateka muno kuteka mu satki yakugize ngotemu yiwe ko muno ko nyo kutabana kuchira wananchira hati kunyoko yanze ngo nteke mu ankarugira I have a question about collabs. Ezo kumanya muri Western Uganda is successful. Ezo kumanya yoteche collab ka successful. Jeji Cheshongoro cha orahi cha mega Kukwata. You know manye whose price was it kugira ngo Cheshongoro chibaye. Cheshongoro cha challenge na nikiri Kukwata Cheshongoro. So
chikakwasa So, konkana cyo kirimo the ruvuru truth is, Ndeka collabo, you have something to ndabona offer. kigaraho ndeba nabaye anti nachendagara kubagamba ko wabo kigara ko nabo na point kimbade njagala kujuza obayizo okwongerako naye na point kimbade njagala bate eriwayona muleka kwe kwa sensonga ya collabo mbo kuba nikiri akumye collabo yakulemeseza okwita maybe eche kintu kichamu nnyo jioni taina collabo ne kamiliyoni Yeah. wadde mukimanyi Chimanyi. waliwo TV egizanya waliwo radio egizanya kamiliyoni balinawo batamu a collabo is not an issue Xzax wabula your content oluyimba lwa jioni nikiri kankwataza example uravita ina collabo endala ne bebe kulu baluyita kerere Muri yantu. balukola terwina olwali lugenze bebe kulu talupostinga uravita talupostinga omanyi lwaki serubasa kuba rurimo issues tiruli mu issues boluwulira it's a very nice song naye lwansonga mu kiralo temuyinza kubeera munumesi neshira ate nekirala omuntu waba alabambu akusinzeko nga tukyetaddemu akantu kogamba nze nsingako nze bwojja nosaba collaborate ndi muye manyi standard zange manyi kati tugeze nga nikiri yamanyi management yeyokola bwojja nomugamba nagamba nze sigenda kukoleramu alpha luyimba respect that kuba musabye collabo olina ogendera ku mateeka abega has no choice bwagamba mugende wanesimu wata musobola mute nekindi Xzax ye kyayagala kyasobola yekyasobola naye kati mu ngeri y'okuzimba nonya bosobola omulingo gw'okwombeka industry yitu ya tokubasa kunyamba ate kankushobora nkiza kuyamba kinikiri kuruga omwana atine content akamushaba collabo kuja munaenda yamba ogw'omwana ruge akakora ekyesho nga kakisisiramu obwire bwe kikabora kutambula live alone kandi nshobora Our kutambula point kitayine is, audience music in a business nkakokorera any other business tine muntu akubasa kukwata ekintu kikushisha business akakiteka mu business wano mangu Xzax n'omusiramu takuryampo torakora hotel okasabingira muntu reason being no ina ku attracting attention ya customer nikiriya jango gomana tamuhereze collabo he has a reason to why simu bubi ensonga ebe naye mugamba nyamba ko on connecting azo connecting nani nshaba turira nanye ndugamba ngo waba mutakitwara hali mununga takitwara hali mununga nyoni nderagambira abana bonejo kikuza kuyamba okugera byeshongoro 50 batine kiba kuteranije kandi wabigire musentu hatirogire cyeshongoro kimwe ushiteke musente zo mugasho konka kikore cyo kwara ki so Robross esonga yanagamba ninde numuberemenga munonga Robross gwakagamba ori ninyenda ne simu ningati nimbo no mushango izuka babana bato yanakusaba collabo nana amanyangu noza kumurabya hakite and of course na niwo no kumuhereza kintu cyo kurenga nisa kumurabye hu watsenga so wait Robross watakumanya obo ine sente izikubasa ne simu batozina uwe yakugera kwa musabaro collabo yakugera ati nyiwe collabo naje konka tuza wanese because wona areba ngunaza kugikuhereza collabo era still ngo kwajya ngunebiye bikimusitamirire umuntu kara kwikiniwe kikakusitamira za kuyamba atira kutwara hara kuhere kintu kiri cyenyini ni wore ngo Robross akakankwata utwaza wanese twatere kintu niye nshonge Jorad cinge nikiria kwa ni weregende nani shambuza famous ake then nijo wao famous ryo mweshonguza toka mazere mubwire bwinja hino muntu washabire kurabna muntu nashabire kurabutaro tukajeta famous turumun ababantu bakucinge cyakora bose iwe kibuze cyawe kirya famous you're an upcoming artist you've just started the music konka ba MC barimuni bajangu ni mubetaga mununga kira okuba kubetaga konkana bagira haro MC yomwe akajati famous ke akavimba kayine yahirwa akakorekesha ngoro tikarenga amahembe gente tino rigaruka gambana no kigambo icyo twekiri abo kuba nyine unazumire hano muntu tiyajango ine micomi akavimbo nyenda kwetegereza watereba tunacetegereza no basakuba no yeraga tindu kweraga shobora rajeshi ntecho cyetegereza ntabwo kuba ori cerebu omeserama papa kwenda kumara ba DJ ba MC ori cerebu ekintu kiri no basakuba no ma Wakayima ekintu kiri rebo kuti no bano ma Wakayima no manyango guno Wakayima konka wareto hari asitamo mbantu to kwenda kumubonga noza kutambura udindi
paka beni we yabanza akura musi ekintu kirakora ekintu ekyo abashija abo mutekateka ngo makambo kweba abo kuba noshanga for example kanikiri yapcoming no mweshongozi nikirai n'abantu be bashitamya wareterwaho wamushanga noza kumbonga hakushwaze ashinkata kureba hata kuba ninyenda ko hareba indebe byo aro wacu kukozera akuba baba kigambere wacu kozera iyo nikwereze example hata umbire bo kugira ngo Robross ashitamya nizinze kwemukira hagati y'abantu bashaka mukora ki mureka ovimbo muri animba ntavimba mbana head defending abo kono basa kwija ureterwa hagati y'abantu ashitamya akwereke mutaka kurebaga umuramusi aro muntu kumuramusi akakugarukamo na ukahimuka wanyitegereza ukashanga umutaka akora gaki akakureba konkaso niyo nizo mbera zanje mu abandi bakwata Robs ino obwashazire okora yo korabo tino unagisabiro kuyaho inabara jinsi birikanda so wagabere korabo almost 3 so ine korabo zeze zoga korabe oziyire uhando Jima Shodia another girl called Imagination Figure 256 ati mayetu buzu chargo wa Xzax hatati taka bahuriraga ababana ati korabe zo zikuyambire ki taka bahuriraga era ni Robross ebyagumena abagandra bye naba rabuje wakire taka bahuriraga kwiha byo muhati shows a collaboration nyuna shows a collabo na Robross twatachitira mama ntwembera abantu babi kina kize kora kudwe cyesho okwihaho omwana we ko kumuhereza ngakorabo okutwariza hamwe ani ngarabo byo kuyahire Robross collaboration ati Robross arinda nguki rabuje we yamtwara ayoreke rabuje ngwabe no yabanza kumoreka ngo ikinta kino mamani munawaiza girata akiteko mamani kandi ahitari all right Kansala Amon tereze nshongezi nenda kwamba mukacentebe yawe ejo nani nyenda elizo ambaze mpambe mu musijo guya abatambuza maki abatambuza munanye mbase kubatambuzamo bibanyita Kansala Amon 256 country ya Western Uganda na Ankole Media TV at large MC Wakayima elizo anyenda kumubuza MC Wakayima Oriyomo mbatabe kwemba poshinga music ya Omega 256 konga Omega abantu bamukunda munonge ico cyuruho ariyo mu style za bashiba is it bajyamo ariyo mu style za bashiba za bakaro kasita baha era nibo abariyo na competing nabo konga kwa kika stage abankoro yo mukerezi ni mukimangu nawe mukamata ku abiyo wachenda cyo kuraza no yiciriza ngakanda ko urra kana nekindi omuntu nakurampora njo kurebera nti amburo inaza kutere ngoma ujiurire kuko muri ta stage omurunda wachireba so now ejo chiristi abantu twino kubatwara mpora wareba hari yenshobi niyo nikora yanje yemwe era beshongozi ninja Robross nasa kumpera bujuruzi nani kirikache kwani kiriyo itanje no janje ningambira mazima ati kushereka warete chindu ni kugambira ntaha hari umuki akaburamu so mwago mwabereba umukipo cyo kubo rugambo inboxing Omega umje tukonka Omega deno tukukunda kunka stage necho muramuki atumanye wachereba abo kuba muntakuza kwizana byo rumuntu mayeshongoreje ajwareje arebekeje azine muganda wa na mundi gumu oriyomba kwikiriza ngo mu Western Uganda twine female MC si bwento bwenyinzo kuba tinka chikama twine buza bwenji kubanga right now twine ba MC bingi omurimba ba MCs ukaro bwire bayo ruba abashukurani baro muna bakacece ubukabure bwire bwabo kati ukano basa no sikati ukabure bwire bwabo kirinti ombwire ono asa kubano asa kwa Jose no za kuciciriza ngo mu Western twine ba MC mushanga ba MC mushanga ombwire obo kugira ngo bakabari bace ukano basa kwabuze kibuzo cyo no basa kwishira ngo mu Western twine ba MC mushanga na basa kugira ati yes kuba yari arabate bawera nekati bawera no kusukamu bositegera kati gwa ba musaba cyaro manyani nani mu Western musaba tatu bayina twina MC bencho akorawa MC Rechoze mumanyiga MC Recho kwe musacinga MC Recho woto mufunye ojo demombuza actually musacinge ku neti ku manyi ona munonyeza naye wali MC Rechoze mumanyi woto mumanyi ali akola ati akola bulungi nze sigama nsimumanyi wabulanze na nyinabe nabuza ne bangamba mtetwina ba female artist kati go ngambye Recho nange ne kubuza wawa no kubaga ati nabuza ko ngabo gambye MC Shukurani nangamba ati we don't have female MCs in Western Uganda. Watu we osukura yachogera.
no omanyi omuganda agamba ngabo gambe mu budde bw'abasukulani bwaliwo kyona bakugambye nti mu biseera biri baali basatu bana nga bamaanyi otegera nga ekintu kyabwe waloso babuuza nti okimanyi mu western tetuweza ba MC 8 ne bakuddamu nti yes kuba baali balaba tebawera naye kati tosobola kukimubuuza nti tetuweza 8 kuba basuka ne mu 2 plus Coastal region Xzax olwo kyekireetera abantu abasajja ba MC abaaliwo the likes of MC Shukrani kuba naye kati ndabe bamutadde Mbalege abaaliwo bagamba nti waliwo ulira bagamba nti waliwo kitegeeza tokyakola ki obudde bwo bwagwayo balingawo nga batono ne kati bakyaliwo ne balingawo nga batono ekintu kati kinage omusajja yakiryalinga eya ne bagyeta celebrity talk kandi ebyo tukuba turumaha erizoba twakoraha one drop wa musyo harugazi bwaba no manyango liserebo lyokwe ebituganira niyo nohurano nakujye kiwagitaho ijo twegiteho Xzax MC oloza kyekireetera abantu baye musaba abasookawo kulowooza nti bo be bamanyi bagera mu bafukamirire wo musango omuwe PC wo musango ofukamire abo ba the likes of MC Mokshe gundi MC Shukrani bagera wo musanze ofukamire ati njagala ekyo kintu mukijjewo mu Mbarara tetukiina kale kujjako abatono ate bwe bogamba abaaliwo ne bavaako be batono n'abasinga abaaliwo bakyaliwo ja kugamba kyo Wakayima ayogedde naye ensonga yemwine ngegimugikutema agambye Bashukrani ogamba Bashukrani ebiseera bibaaliko ate tategeeza mubaaliko ne bavaako no currently Shukrani yagedde oyingira endowooza ne Wakayima naye simemba yensonga lwaki agamba mbu yaliwo nange kenyini nagenda okujoininga obwa MC Shukrani yali yakola obwa MC Shukrani yali MC nga DJ Shukrani yatandikira myole ko waki Muno baga Shukrani musajja mukuru ne DJ Furayo abasajja bakuru aruma abantu abindi Kansala Amon age is just numbers just emyaka just number bunamba singa emyaka gye gitamininga bamade okusokuimba bane badde bakwesonyiwanga n'ebivuruti bayimba nyina kye njagala okubabuuza ba MC lwaki temu unitinga lwaki temu ina unit lwaki temu ebeereramu omanye ebiseera ebisinga nyina kye njagala okubuuliza ekintu ekyo ekirungi ba MC muli wano ba MC bwakimuta ku unitinga abo kwano oleba hati unity ariho wasanga abakyala bine kiri kubagita abakyala nkata abakyala barugazi bine kiri kubagita wasanga abashiija simanya abana b'ebitooke bine kiri kubagita konka nkareba MC mutayiwanya akakora embaga ejembaga nkabanjuruho ba MC abase kumuberera nkareba abire barubaki nkekanga ba MC zabire shayibiri ndiyo nindiga yembaga yo nehwa abamwe nubwo bayero bakora bata nyonga ni expectinga ahambaga ejo kushangu ba MC abamo muri yo muyungu nimo murene mutereza nimo mukwasenku abo kujangu mwena murichi muri ekintu kimwe konka nkakambaga ya MC Shukrani ba MC yesa kantu ababeba konka kurugirira MC Shukrani no wa MC obiro babumaziremu ngani expect ya kujangwa MCs nimo murabe muri directing ai omukintu aha bwachi mutakukoreka naki ensonga kanji kunyonyole ensonga muzikwata mbukyanga siteeka mbuwemba nkwatagana ne Shukrani mu buli kyanakola nina okuba we not feel omanyi otya Wakayima waba yamutera sente mu simanyi naize manyo okubeerawo okusinga sente ba sente nange nazimuwa n'omulala yazimuwa naye namala paka unity yino wano njakuweza example yaba MC ne ba DJ Matsi wakola night nga Lemon niwe batakoze invite naye nakasuka poster mu inbox ya DJ mwa ba DJ bakaseyo poster babeera free nkulayiriro jasanga nga wabakoze gundi night kuyaga ojasanga ulisani osange bank so sange wani badije nga we bali babaddewo okitegera obanga mwafuna akasajja ne mulamba omusajja akoze kabanga ko kasajja lwansonga Wakayima yakoze mbago okuwasa kachache yakoze mbago okuwasa nolaba kati tojajinga because tonalaba bala njakuweleza example lisani yagenda yo late omanji yalani simanyi yali yakoze ngweda ina chainawo botalaba nabo baba ina je bali nga tebasobola kuba naye tomanyi bakolegana batya unity je tugamba wano yino Shukrani yakoze night invite nagamba Wakayima kwise ku night yange nagana kumusupport tekiriwo simanyawo Shukrani yaza wano complaining nagamba mpisono nagana kujja ku night ngata tunabiteeka mu business taka bitiro mu business yabuuza embaga akagambo invitation kandi kubeshe kumusha nakantu kakulu
omuntu yakora embaga akakora invitation cards magana abiri nabategese less one magana abiri amukoro so shukurani be yayita be bajja waraba be yayita botara bate eyo ase bade nungi nyo eyo ase bade nungi nyo bantu mwe abakutureba ejini bageta celebrity talk ekibuzo nyo ninchikuletera ngo kuchiri kandi niyo basa kubano kigarika mu ngo kukizire kita ngo kuchiri harabe impurire bagamba ngwitwe abamwe tu yaha YouTube bwayangire kare my friend eje kintu no kireba ngakike konga nkiza kugomoka ni cyangwa munonga ebiroto byitu nibahango munonga nayi turi totsemeye kuba turi litwera turebe ekintu tukitambuza shange twakitera Uganda yona na heru so iwo yo nazara we shaheji yegenesereze rozagambe kigambo nikiyebo mugambi ubwire no buhikano shanga kandi watwetaga ngoko rukureba ate shaheji ko babagambire nikiri akabari MC ari yamweshongozi obwiro bwari wo man kongahiza kacece yarabaho wanyitegereza so nako hata namugira ngo abuje atakuba yamba kana Kansala abeshongozi bo kandi bete kacece akakwata Rastadoga yamutwara Kampala Rastadoga no mweshongozi wait Rastadoga no mweshongozi abo kuba ari muri siyabesho ari nebeshongozi bye bitubitera tubicakara kiya mutwire Kampala imwe kabeshongozi kare manyangwa mwana mbeshongozi bona yatwara Rastadoga ngo hapana katereka tware bareji baombe bamwagara tware banene ababuzugo ni state bamwagara tware banene bukare ka twara banene yatwara umutone muzara wa katutene wanikirimwe wamwendudeyo nyo Wakayima ukachikwata kubitatu nyo statement inahire tosobora kugenda ku TV y'Egwanga no gamba mu Western Uganda Rastadoga yasi abocho bwachongera sawa zinariwo ati cyaburaba ovimbisa omuntu encha ngana madera go mutereddeko ne gavaako ngatechaddamu nakuwulikika bosanga Rastadoga sawa zino yinza nokukaba amaziga gwe bali bagamba nti yachasinza Ndekyo nagamba achasinza okubera omuyimbi w'amaanyi ekitegeera nti sawa zina Rastadoga bamuvimbisa ne bamuhypinga ne bamuteeka wataina tana bakutuukayo bo ne bamulaga nti atuuseeyo ekitegeera kati ekyo kyokka kimwekubira kyamujjawo nolya Kembo Rastadoga yatunda ku kibanja sina bakagafu wawulira yatunda ku kibanja sente zaaliwo ezimutambuza nebyo zali zizi lega ko kyengamba nsi wonna wooli wokola wotudde mu office mwole wokolya wonna manya unyenja keno kuwetaruho hakuba arondijo konka kuwargaho wakozesola ige ni mango boroho nonakulya konko buwalya abo wasigaho abo wasigenyima bo bagamba now Rastadoga nyonkanye tini madai baba mama kanisa is a good singer because entertainer you know someone to vocalist ngutari handsome ngutari chi but he's an entertainer you get konka iwa ya mutwara kumwele kensi when you have ignored thousands abakumusinga iwe nyonkanye ndakwebuza ngo mwenda hoki kama edachikemo nikiri ore sensonge etufu numakwanzana kazano kamata twineiba kweta jekta wayetera jekta mbuzota wagira ngo Rastadoga bakamuhypinga bamutwara hatine kwika yaheza yagwa kandi imwe nco kimukurwanirira babenco babakorera wacenga bakutekeyo ni wogwe so now serishiti kachicha kakwechi yakoze ati Rastadoga mjangu bakamutaye bamuhypinga yagwa yes akagwa because akaguruka madara katambuka ayinete shongoro kisani yone bacheto bunuzi urra ekibazo wizo kuizuruho tureke kwangu kwenda kutambuka nco kurenye wende MC Wakayima ne mumanyaka Wakayima wande bira NBS wande bira NTV mbuza abwe because time sinagitukeyo cyayagara soke mbere ku NTV kugundi TV Western Media mbere kuki nje step by step nemwe mwagarori nyo wano bukogwe kwiba kutanogwa atowetandika banyana banje abakutureba Western Media ninjana mureba ekinto kiyo cyatagata ni mureba abantu bona buyo mwana jati nyina kinkwenda gamba reka manze mbuzo musijo barikweta nikiri nibagira ngo katera hit omubiyeshongoro bebu watire hit yabasekwata ekaberi ya Chechiganye na Natasha ngukwiyowe okasirana toka kafutere cyeshongoro cyo kusinga abiyeshongoro ebi tingumanya iwe niyo no ciciriza iwe no kireboda
ati nyowe ingakirebe ingakirebe kukireba kongani nyewe era kumara emyaka nketa bagamba ki nze nabagamba nyamunonya era cyobora bamunonyeza rero ari wano rero bagira ngo waterana na cyekiganye todanga mukuba ruyimba ruragaronda rusinga kwembe wakuba kijja kugwa ne kigwera aza nubabeha nangwa numbeha ebyeshongora zambitire abo kwanenye mweshongozi nyoni ntera hi cause I'm one of the artists in another stage kweshongora buri cyeshongoro kinkweshongora abantu bamba kimanyi cause hati niza nakutera ante Natasha nkakutera kenyonyozi nkakutera challenge nkakutera machura cyekiganye omutaka tumanyire ati nono nyenza bisakore arabano mwakutere cyeshongoro ati take an example of engineer Jovan na iza kweshongoro omutesi teta chei aba yaheze bayaranje nari nyenda kubuza musizogo Jovan ngawa amazi uyakoga kusonga yono mudakikemu mbadde njaga kutangaza mweyeso abayimbi je kuvana tebayinza kufanagana yensonga lwaki ni bwogende Kampala kabakonga aina content we abantu gwe betaaga kabako bakateeka mu maanyi ku maintaininga content we ajja kugwa ku nsonga ya Rasta Dog ayinza kubanga siye muyimbe mulungi naye content we ne style je yakiramu ya attracting attention y'abantu ne bamwagala ekyaletera okusanga Rasta Dog neri muyimbi wa maanyi nyoze nja kuweza example zinagenda ko lumu ne Rasta Dog ne nyina bachali bange Kampala Rasta Dog yagenda bali bangamba no muyimbi wa maanyi namanyi lwaki content we buyalaina by then abantu bali bamwagala naye teyabera consistent ku content we yatuka na slowing down nala kinga content no yeso achala waliwo abayimbi abali wedda nenga currently abaramuvimbisa baregera umuvimbisa ate n'abali bamuvimbisa baregera kugambira ojja kusanga Rasta Dog nga badalina bataba muongera mu content ne bwakikuba natuuka eri n'agamba akati nemalirira bana abantu n'abeerabira bwe bakuvaamu tebakyakufeedinga na content oli banange eyo jonenteekateeka ya Xzax ebintu ebimu kureba ebibali kugamba nebyabonkabo tibyetu nkitwe abahereza ninga aba presenter nebyabantu abituru kureta pano bagabasa kubana babigamba eje kibuzo nyenda kukibuza buli omulya ninyendo garikemu ekigambo kitakuyenza ndakikibi okurujyo kumukureba Android tupate naza kulastinga habwire kiri mureba ngo akine emyaka nkesha atari ya top ninga eteke shongoro kimusingira mani niza kutandikira Robross Mike we bari munywano wanje abwe kikibuzo ngeza iraka Android pate nyo kurugira okunkumureba ho pesi ya hate yaro yaji maintaining abasha kumizamu mpaka to the worldwide wachire omushijo gwe think kumanya kandi ekindi tindamshare kaga kavimba kubantu bagamba tokora ki tokumatpa omushijo think amureba nimanye cyeshongoro so tindamshare mshangwa kwa think kumanya programs think kumanya nentekateka ya management yeah Ambro yo muraba wa kariya ya Ambro yo giraba wa ati ze mundabe yakegenda sijja kwimiranja jinge ngambe Ambro tajja kusukawo bajja kusukawo lwaso nengo ruyimbo raba rwamusinziza amani wachi mwese bakutupate mukiga omuniga yete mwamu anti tupate yazikizo omukiga ekyo kikiriza anti chenkugamba kati buba tokimanyi gwe sirikiriro labe content gwaleta mu akaseera ke bwana bwabatalese golisuwa mutagenda kuleta kunazikiza tupate chobola bambabuziza kati omuntu tomujajinga nga tonalaba gwerinda bwana kube nyimba 3 nga zigobereganye nezigana kamba kiganye nenga tana zikuba nezigana Wakayima oyogera ki kunsonge cyamburo ekinkubasa kigamba amburo ino wasoda utirango taru niwe yahandikire tupate producer we yakoze no tupate eso ekyo kubaza byo na ekora production komo na instrumental abantu abo bazina niwe yakore production akehanditse akeshongo yarete cyeshongoro cyabakwata then now when right now no jangu takuza bubu why manyana na nkogo urusuku rwasiminda kacehandikira yayetwara mu studio konkaki ya situache kanga mbere amburo ekamba gambere beshongo zimwe ekambi bere chama nyono reni nkunda hebyama amburo yechabatiziro nekintu kimwe amburo ino mane yashitamere akaronda producer owakwataga no akumucenga
akafuna producer we njo kureba nti no wakora truth ya tine JKs no biha wachereba kuba truth JKs ni wako basi njo kureba nti John Bracket yo eni yamuterere ngoma no jihurira no muntu weye wachereba njo kureba Omega ne simu yagitera no ino kujura kuba Omega ne simu yamutegera so Ambroy yategera nti producer wange Ambroy yaje producer ne producer yaje Ambroy so Robross oraba kiri kiti noreba ngo Ambroy kurujoko kumureba nyendo hereze statement kuneza dakikemo So Ambroy is more than you people think he is. First of all, Omoshongos alifika piano. Akamanya what logic is, akamanya what a vocal chord is, akamanya what the key is. Nari Omoshongos. Ambroy is a singer more than what we think. First of all, ebishongo byako gahari ari seasoni Muchiko Muniga Ndongo Chisia good mood. He's a big artist and just give him time and bless him. Obuzo bwetu no muntu tekesha ngo chuma mukataka gamba ngo hati murebe ngo nangutana nakebe. Let's give him time, look at him, bless him. That's all. Nikiri ochogera ko kinga legend yo bango muntu arude mu mizi ategera akazanye mwene kana ukimanyi mujo wa nyowe challenge kwatakana ne kintu cha music ya Western Uganda ninyi kuchire no because he's a boy from Kacheka all my time there and on top of that nyoni musaba kimwe ombyona byona birugwe mu game nyoni musaba atakamira mbapa tabira muna kantu kagama ati Mbarara okitegeera amanye nti brand ndi hasura ninakora cyo kubera nga nange cyane okuki usine kitegeera buli kyetagisa kikore naffe tujja kuba support kubanga nyowe yotura nyowe nkabanza kuru nkiri ya library egisizo kabuzo mfari ati ni ndara kapeti nganza singo rwaga atenga buri customer eno byo kusaba kayimbana muro ukitegera ngasi ndukumangu no mutabano wangaye unkanyonta kuba mankani mabari abandi baje masana konka that love unti ni pura ekintu kuba kiri kirungi like the way if something is good and it is from Western Uganda kwanze toina kyosobora kungamba bwe bamuyimbi wawa awombange nana so no kureta abayimbi abadala go bave Kampala nenga sura nagenda oba kuyingira mu show ya atechirala naye bwa abantu muyimbi wawa bwaba muyimbi wawa mega ngabo yategeka show nani ngabo yategese mbawo mateka ukitegeera nti yora bujenjagara fena tukwataga ne tukole byamanyi era Ambroy wodi chali wange nkwagala obere ne ro kubo muziki atoyite kubanga boyita uli esanyu lyange mudakike mudogo site Ambroy omurabawa Ambroy ogogo yajango atakamera mapapa already Ambroy amapapa akagamera kare ata kubanyowe nkabihurira ngogo mwami Ambroy iwiwe dog ngo akashaba millionaires zo gukora kikandi ngo apapa pati ngo performing apapa pati hate nayebuza Ambroy ebyeshongoro bibiri kare bikugezaho kuba hit ebyeshongoro bibiri bikugezaho uno shaba miliyoni 5 nganyenda mnamugwaho nti Ambroy kuno yanga kari nyedagara sirwanga okakigambo ti nyenda miliyoni 5 nkani mfutero gendo zimbira mataka Kansala cyo ninchanga you guys tumukusa kukura muri abara isi urira borekire borekire mba munde kiremba buzi nimureba ngo Ambroy yakire kushaka miliyoni 5 urira yes amweshongiwe tokuza kumpepa Ambroy yenda nabasa kujatinza kumara imyaka 3 ndukweshongera ntakuperform yes kandi hine adobasa wakahereza statement yenunje about that abako bakamugambira kamujati dagala you ask us money when we come for interview yes ninza kuya isente zo kushashura kontereche ninza iwawe nkinondo izo izaho mpimire orabero mubariye wampereza nka miliyoni mu benda bampereze mutwara kandi kundize kunaba ninza kwende cyeshongoro cyankiterwa TV yanyu munshabe sente ni kubakire kuri yo mukishayi bakuboruimba rwa party abantu none ko mukono namukubira namugamba amanyo garaba nebo yagala waraba omega kupapa party wachi nawe yete Ambroy yabasuyinga they play this song jagala tuleke kuchesigamiza ku moto Ambroy ni wayimira na kusaba miliyoni 10 yamanyi
iye kyateka mu watheye zino sijja kuyimirira nzija kuwuya mazima ne bwenfuna diru ni baŋŋamba twagala shukurani ku stage simulamuliza sente oba mumanyi oba simumanyi yamanyi ye brandi ye nga ye kiyetaaga kacece tomulamuliza yeramuliranga ye nikiri simulamulira yeramuliranga ye omuntu wayimira n'agamba njagala miliyoni 5 tomunenya because amanyi lwaki azisabye Amon ku nsonga eyi na ninshaba kutureba ari Nkore Media na Western Media UG anshongeji ya Ambroy Ambroy akashoza first project ye season lockdown. Someone sent me that song on WhatsApp. Nachura nkukuyagamba. The song was nice. Nora nebyeshongere byari munata nora echakureta nchirachiri. If he maintains that pace. Na nawe bakagumana bamutaho umutima oguba mutiro bana bashashura I don't know. Ozinare abantu ba complaining ngo abantu babashabase. As long as nibamongera ho pace Ambroy will be next star. Next echinde echasente guchi ya complaining out. As a brand niwe uri kwesetinga nyoti nyine mandi tikuta nyinizi narango konko muntu nasa kunyeta nyange kuzayi kana no buzibo kwehura tikavimbo ka famous konka nono yo brand nana buzibo buzi yo brand arabe shongo zabo kunonda ndikumarira ara ineto yenyini ariho omweshongo Juliana Kanyomozi amwe follower amwe student of Saimo akana tugambe Kanyomoza Juliana kajati nyowe zitari miliyoni 10 you won't see me on your stage. So nubwo kwejoine mwenda takuza kwijuba inemo batayinemo kunkani brand ye. So it is up to you Robross kuja mutinkorera mitware 5 tinkorera bi wachire baba nyesere banywana banje ebyo kugamba twine bingi munonga kunkana nishaba eji program bagenda celebrity talk kuneza guma showing up Western Media hamwe na Ankole Media. Nimbashaba kugira ngo mutubangire mutwikirize erizoba ninyenda kutema age program tubase kwantu gikomyane tuje tuno okutwayongeraho next week iwe cyawe misho gareke aha Western UG na Ankole Media no horashange ebintu kebe kandi wakatunga ka sharing sharing ka link o commenting na mutayi wawe abase kusandikira kongera izoba na ninyenda ngo omushijo gumuhereze chance abatuhereze makapera abo kuba hapa naha nomwe ahabanta basya abyo music kandi aba basiza no no kumanya tuba kumanya erizani nyira abantu bati obaha kapera bamanya music yawe akuyaje ngo abatakubamanya nyira kuwa chance bana basajja bawa kapera ninyira kwereza famous na kami famous niyo bajya tuba kumanya famous no bamanya asemo songono unategere ona yogede collab zaina nchogerera mu kamera abayimbi bonna bayogede sine gwe manyi yenga yo mumanyi ate yo mumanyi yenga ye mumanyi ne music wasi mumanyi banzore abeshongo twetaga ngo bamanya bahire kora cause mbabasa kuba kora beza bahirenze bayambo mu region zare zibarume wentegereza for example kati Paul mucyo yakoze no wiceshongoro kuntu tukumenya amajibasa kwanje kunganto mumanya because akatushye twetaga ngo bono bamanya babasa kuba buyamba mbabutungo waba bubeshongoro byabo abo ntontumbe ka industry twatakwetaga kuba we barenyo kati boboga mabusibamanya no katatesa banzo training musina chemba yambye tubakumanya famasi agambe binakavimbo urira no ikwichezeki no that bakucheza kuzwaraje bobonga muri n'umujyango tumukubamanya hata nabo tubakubamanya umuru bamanya nabo babamanya barabaro kare barinde tubamanye murinde tubamanye abiceze yani baje yakwata fire program ranyaza kunemeza kandi shaba tukaming down aka coming down umuntu nintekateka nk'umujyana akwetaga nakorona so yataka kuronzera kimasa mutakora kato yagaranze no nyomu ati no banyana bajya bakunda ba Western na Ankole Media TV Rwanda chamani omuriro gwa yakaho program apano abashija bina leta bona tarongo kurabya mamisho mwijerezo mushija kwa twereza kapera ahakeshongoro ceye exia etenda jingo atutere bakapera turukusibura turukukireko ali wewe yo tuture tugume tuli babiri ebyo nibyo biroto byanje ebyo kuzungazungo kuna no kuni byita kavimbo kanje endagiro leba no mutima gwanje yo endagiro leba no mutima gwanje kaliba ahari nyekiwe nimbatomeza basi tinyine bwire mumpereze fasi
baby. Yo, tuberewo. Kansala Amon, Ankole Media, big up. Mwebale mnonga abantu batureba ebizoba twakorera aha One Drop Gardens ne Shangwa Rugazi owamsyo kandi nani nyena pereze na Robross Mike abahereza makapera kache. Famous we ajya kutaka betaje mu yo kumutaporesha. All right, Mr. Nyaka. Amaraundi bandonyizire manye byokunda nyowenyi iwenyeta no inda iPhone no bano inda data no inda passport nkutware katan kutwaro witu nkore chebinetata Amon na waliyo Western Media Ankore Media twina ntuba tuliyo nomwebale kubawo asali Eleza Famous twakapera Ekakuza kutukanga kanga twakapera vibe iriza microphone twakapera niwe azo twereza kapere yo reka tubabaturage ecorende nindeta ndiashako kiririho Xzax ntigande nindeta umwana wa Wakayima ni ya bane elizoba twakorera aha One Drop Gardens kandi twabatwine pano twatwineho Mr. Nyaka Robross Mike twatwineho mamyo barikweta Famous K akavimbo kanje twatwineho na no mamyo barikweta abo barikweta Xzax MC ogweno mureba we narebe kankasta twine na stondiza aha na unamweta MC Wakayima elizoba twatwineho Robross twatwineho Jicklee Kembo Western Champion na Dogo City kandi twabantukora hamwe na no mamyo barikweta Beazine oha Celebu Mbarara techo tutikaya. Celebu Mbarara. Abon bona abanyina paralizo bakanda cameras na abanyine yo mire Martins on behalf of Western UG kandi Nkole Media twabatine yo Asumani. Mwe bari munonga abantu batureba rukonde gumeho next week nabo nzakwa turi aha tubaretere ebikwatari ba celeb banyu. Program bageta Celebrity Talk na sigara de Kansala Amon 256 I sign out.